Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah Rasulullah Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal khadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Surahul azim wa ballagha rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang hadir, alhamdulillah ipapo jiwi tanrah asukuru kemarajata asukuru keng iya deega gapak gangkana lauri sisi arajanna fungala ta'ala rigongkana nawiriki tubuh majapah mapamula capa aje letu capa gemme pemasina fungala ta'ala nafak japai ya naro tubuh taro ipake malaleng ajeta lopego ipak kasiangi terutama na ye asowe ya ritu asona juma nrenge pe menghadiri sidang jamaah ya rawat tewe perlu rifake guna ipake guna ritujunna decenge ipake guna ritujunna ibadaiwe nasabah idi to macueweng de tugaga alla leungan lesuki malolo idi to nawerengi pun Allah Ta'ala umuru 50 pamana tahun de gaga alla leungan lesuki 40 tahun persis watwewe nariki pun Allah Ta'ala yaro watwewe pamana bansana i asewe asona Jumat tanggal 20 asera ulas 10 siti 2024 itu hadirin sidang jamaah baca satu ni asana digaga Allah lesu maka dia tete ijuma ayana rawat tiru enak kadana ya rawat tewe ana khalqin jadid iya na naseng anu ripancajinna pungala ta'ala baru ya rawat tu hadiri sidang jamaah tuli makade iya na anu ripancajinna pungala ta'ala tuli baru kak jadi itu watwewe asewe tuli baru digagal lelengan lesu makada ko satu ni digagal lesu makada satu si baca tete hadirin sidang jamaah jadi dari makon naru iya naru perlu ari pakai guna ritujunna decengi ritujunna ibadawe nasabak mage hadirin sidang jamaah onrong edino tita nigari makakon yako pamana loki malai umurna nabitta 60 na tallu taun ko pamana 50 ni taun umur tak siaga mani siaga man isan siaga man ipake manumok ipake ni makasiang
masangka kudito na hadirin sidang jamaah haga je melo ijukang lo suri mondri na pula ta'ala gangkana asuri mondri engkaya sa surugan engkaya sa ranakan na utamangnya surugan hadirin sidang jamaah di na malamma marisalat tapi utamangnya ranaka malamma mua itu jadi iya nanya narima kuana naro onrong ngelino engkaya sa kereso aga ya kereso dua